Uburyo ashyingwe mu buryo budasobanutse, mu buryo butazwi. Tuzi ko iyo umuntu yapfuye inasize indwara abaturage baramutabara, ariko we tubonye atatabawe. Noneho abasore twari kumwe nyine bavuye gutabara uwo mugenzi wabo wapfuye, baravuga ati turashaka abasore 6 tubaha ikiraka muduterurire uyu murambo muwugeze kwirimbi. Abasore barawuterura, turebye turavuga ati suriya muntu ntiyabanaga n'abantu ku buryo abura n'abantu bamuherekeza kugira ngo ashyingurwe. Tugira ikibazo hatwe b'abadamu, turavuga ati uriya muntu ashobora kuba yishwe, tubakurikire tubabaze. Tugeze hariya umushoferi atubwira ngo nyamara ni mureba nabi murafungwa, ngo muzi tuhageze dute. Tugira ubwoba, dufotora plate kugira ngo muze ngo wihigumira aho ngaho, ngo ngiye ngo ndi umuyobozi ngo noherejwe na leta, ngo uwo mugabo waje gushyingurisha uyu muntu ngo yoherejwe na leta, ngo arazwi mu gihugu. Nika tubwiye cyatse no kuduha amafaranga duceceke, turabyanga. Ikindi twe turishinganisha kuko mugabo yatubwiye nitureba nabi tuzaraswa. None kuki batagaragaje umuntu ninde bamwitande, bavuze ngo ni muri muntu ngo n'uwa leta. Nimba ari uwa leta bafite uko bamuzanamo, ni gute umuntu wa leta bamuzana? Twebwe twishimira yuko unguwo wacu ari umuvandimwe wacu, tubone amazina yawe. Mu gihugu cy'u Rwanda ibintu bikomeza kwanka, ibintu bikomeza kuba bibi. Kagame muyabira inyuma aho yiciye Michel Rukundo batazira makanika, umuyobozi w'abanyamurenge yararoboye umutwe canke ishami ry'inyeshamba ryitwa Twigwaneho. Ubu naho ahejeje kugandagura bamwe mu basirikare bamuyoboka, ariko bamuhinduriye inyuma yuko bamaze kubona ko ishusho n'inzira Kagame ariko arafata n'ivyo yari yarabasezeraniye atari byo ariko arabakorera. Iyo rero Kagame umubereye intambamye mudahurije ku ciyumviro iki canke kiriya, acagira fye nkuru. Aya masanamu muhejeje kubona abamama n'abapapa bariko baratakamba bavuga ati twe twako turahamba, hama tubona imodoka ijijimwe abantu 2, umushoferi n'uyundi muntu umwe baje kwihambana umuntu. Bazanye umusaraba utari kwizina, umusaraba kwera batubonye barawujugunya, bamuhambishije birukanga. Abasore bateruye isandugu nabo basanze bako barimba ibinogo ngaha nyene muri kano kaburi, hama bahamahera baramutora baramuhamba. Hama twegereye ngo tubaze, batubwira ati nugupfa mwopfa. Eka noneho mwavyiyumviye, inyuma y'ivyo hariho n'inzu yaraye itowe mu gisagara ca Kigali. Iyo nzu akaba ari agasho kaho bita kwa Kaboga. Inkozi y'ikibi, umwicanyi mubi, umwe mu bo Kagame asanzwe akoresha mu gukora ubwicanyi bw'indengera kamere. Iyo nzu kuva kera abajejwe agateka kazina muntu mu gihugu cy'u Rwanda bamye basemerera bavuga ati hari inzu tabara, hari inzu nyabona mu Rwanda, aragasho ko ku muntu ko agasho bita kwa Kaboga gafungiyemo abantu b'inzira karengane. Iyo nzu bayisanze nk'abantu benshi cyane bapfuye barashwe amasasu, bamwe baravuga ngo ni bamwe ngo nabo bo bavuye nabo bari barafashwe muri Kongo bamanitse bavuga ati turaneshejwe. Abantu batamuyoboka bose yapopereranije hamwe, hama bararaswa muri iyo nzu. Abana twambuka bibaye ibisazi byose.